Tariki mugwanja mweri zwezete zwa itantatu ni ntuku inene ya Meru bonthe kuma ntonyere mwankathoche ni ntuku inene kiri mutegeri wa Weru TV ni ntuku izi TV yaku igachiarwa kairi tugikungwira miaka 10 ya mwago nkanya ukumenyithia na kinya gukuthomithia tugakuretera mugaruruku jaria zakagarura uria utegaga TV twizite na murumo munene kara mitambone na nandikiriro arero turantuko ya narua gwatindia maandamano ntere mwanya cia nthiguru akenya bakiandamanira gwitia kwa maguriza maguta kinya nyuma ya enengare na matatu kugwatanira na rais na kuthiria mugomo jwao kiumia kithiru maandamano ja izarungikite biashara na ugendi ntereji na gutiga athara inene ni kumania na untubu nikyo tukubwana rwa tugukuria kwethirwa thirikari ikathikira mateta za kwenika maguriza maguta kuthiria maandamano ja thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kwenika maguriza maguta araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na tukethirwa tukithoma maoni za kumwanya mwanya o uria tugwita na mbere amana ntetuiria nkoreterete ni yaria tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Tururia ntubetu bakai tubanengere bionde biraba kwenda bari tarite John Paul kuga kuri na njama ya kumuraga tugakuonia uria gwatinda kiri maandamano Embu amba kwithukira chukuru ya Matiandoi na kuya kompyuta cha Kenandi 40 cia kuritanira aritwa PS Kelemi Korombia Meru kwigika Rais Ruto akiuga Meru nekethete bonene kumania na utongetia bwawe mwananiretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi augite uturo bwawe buri ugwatine augite kuria siasa bakuru bakugeria kugitaria njota yawe ya gisiasa akithurana yarikite kuringa riboti kirirwangirwa ukaria aritie ari chukurune ya thiruga itinaria agukinyetie milioni 2 bure bwari wirane bwa Rais Ruto gutetheria kuringa nje kichukuru ije. Dennis Mugendi gatumenyithie manontija milioni cia mbesa baribari mubunge John Paul Mwirigi anenkanirite sukuru ni athiruga iti ire kujuria wirane bwa Rais William Ruto achiari mejira Mheshimiwa William Ruto agure isiji mecha milioni 2 najukitie kanya na kuga uria kuri uturo bwawe buri gwatine bonene tontu kuri na njama ya kumuraga ibanganiritwe ku athiru ni antu bangania siasa tendwa no twende sio mebedira au kubadhayo John Paul na ibo bwambe nkiwa buke anine au antu bathiru bethe bakibachwa ngubwo antu bakubanga mantu bakibangaira wathiru ku athiru gaiti natika muntu kaugeta John Paul tutekaumba kimiario na inya tomu babura atereka kuya wetu so bura tugethia tururia antu betu bakai tubanengere bionde biraba kwenda bari tarite John Paul uo Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Newe mante yao no to imbandikite nyambere na araura utoro bwa kwenya ka umoru bari inya ka umoru reko duari yembere kendelea na inyora wandi taruari duari yako muntu ate batikwethere ko akiena renge inya wenu akedia atia Bwana Yesu asifiwe. So yau antu bakubanga
tuendelee kubanga no tukuendelea kwitha tukibwa na thina matu kila mahali. John Paul ariuga atongire baria bakurwa nawe abonete njota yawe ni kuthara Meru na Kenya yonthe na nakururinga rukaigikana tigo wari njwa yari mwana umwithi wa miaka 32 aki nyanto bamubaropo kuona banene bakirwa uni kaba kuona muntu thai wewe ena miaka 32 muntu ena miaka yana 32 nene sabu ibindi byagwa byana bile na Meru yinkwaria kathikirwa na Kenya yinkwaria nkathikirwa na bora kwira Mheshimiwa Rais William Ruto ibwa kwa thiatha akuthithia Mheshimiwa William Ruto ni tuta. Dennis Mugendi, Weru TV, Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Mugaro na ntere ingi Antone bachumirite taunine ya Embu gutariria kurega kunganirwa kwao ni magurija maguta onto bwitithetie bonene ngarama ya uturo tauni eje yatindia muchetho jwambea na mpaka katigati kaborisi na andamani onto buringithete biashara ugendi na kinyoka mati. Rita Mwaniki arina riboti kinya. Ningusanio karigati gaekari amwe a tauni ya Embu na thigari aria marurunganite ni undu wa kwambatirira kwa thogora wa maguta. Guku gwikarite ni kugometwe mugomo ugo tugutina ngari gutina matatu lakini andu no marathie na no marathie ugo maguru nigwakanitio miaki na mugomo nurathi na mbere tondu gutina irathi na mbere business ni mbinge biashara cionthe ikivingagwa na ukui ukirugamaga kumana na mururungano uyu ndithino Embu taoni gura gwekari guku biashara cionthe ni rikitie kurugama tora morona mbere ya kavani mwangi wakitio gote parapara rathi stage te wana emu andu onthe mekarita kumai actually andu mai support ya mugomo uyu kira turori andu ni kindu kimwe netutie ni ndo ciene gutikae mundu kanyitwo akithukia kindu kia mundu uria wingi angwa ni ndukene tigana nae nuate wana kuri uguo ene matatu ni maraugatio mavangite mururungano uyu nuate makirugamaga na aria mauvangite makirwira thogora wa maguta uthie nthi tutieganiru muno nundu wa icio ya maguta mai weguru kinyagia muthi turona kanyamu kanini muno na rimwe na tukarega kuona kindu no twina mwivoko thirikari ni kugwithia bei ya maguta na tuthondekere maundu maria monthe makoroga make affect andu a matatu nduvu rwa mugomo wa munthi ucio mugomo titu tu organize no ni tura support ati andu ni akinyiriri to economy ya buruni no kubura kubwatia maguta tuborora kini andu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Amba ibaithukirite chukuru ya Matiundui primary otukubwa gukira narua aria batigite baya kompyuta 49 cha kuthoma. Mukaria wa chukuru eje ariugawe gutikio araigwa kana kuona agitariria wagibu wa stima chukuru neje ne thina nene kirengu giawe. Akari ni barombete rwangirwa ukaria ukinyaniria uchunkoni na mpui. Duncan Mwathi harina riboti ije. Wagibo karibu tambite nteresi Matiado wodi ya Egembe East ya rotugoba gukire munde hamba baunete obise bo mwalimu munene skulu ya Matiado primary school na gutoroka na digital learning devices iraziye laptop iritumagirwa ne ana basimbisi kuthoma nacio wino kirindi ngirwa ni headmaster tanjira myake mutu hambira skulu ni rondo renge na computer seta cionthe ikona ni insecurity rai mate andu tena security kwana mate andu karire kuyire toi mwalimu munene wa skulu eno haraugite tire ya mbere obisi eno kunwa kitu kama saa moja hivi nilipigiwa simu na my senior teacher akanieleza ofisi yangu imevunjwa na kwa hiyo ofisi huwa tunawekanga hiyo digital learners digital device na ni kama hii katero ya hiyo vitu ni kama iko sababu wiki 3 zilizopita kulikuwa na wizi kama huo, tukakuja kugundua amebeba Ndindi 3, tukapiga ripoti kwa kambi ya askari huko Kanyankine na usuguzi huu unaendelea ili tujue hizo nani alibeba hizo 3.
kuamkia leo naye tarehe 25 wamekuja tena wamevunja, na kulingana na ile hesabu ya hizo LNDD tumekuja kugundua wamebeba karibu 40, sio karibu, wamebeba 40. Mukaria wa skuru ino Toe Watchman hariugatire gwe karikarire arakugetha ndetha kenda hagu na kuri onira kini gatoroka mukinda ithandiru rerukiri na nkuruki akiuga gwagibwa stima ndeni ya skuru ino ikinyamara kingi mwarimu uraho kare ndutirukire no mbokiria mbera ndirisa niuni na nishaita laptop cia skuru na laptop tokie ya obushietete onio tebu ndiraigwa na nto skuru tena stima cia itiro mote arimu na kariendi bakuromba ndwangisha kurutho cunguni kuthina mbere kwigwa bakiarakisha cunguni harata yari barikite kuripoti karikarire gituoni kia polisi na askari bakinya skuru ino. Kidogo unga yenye ilikuwa imebaki ya wanafunzi wanapipikiwa wa PP1 na PP2 pia wakabebanisha na hizo laptops. Sasa ombi langu ni kwamba hizo laptops manake uchunguzi uendeshwe vizuri, tuweze kupata ni nani amebeba hizo, manake ni kama ni kambiashara. Kiripotera Weru TV Ntereche Matiado igishigo mbunge Kiegembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Mubunge wa Igembe South ni akinyete kiuria mbere ya mbunge akienda kumenya ni mbete ingana igairi murandi jwa gwitithia nkathe sibitari ya Meru level 5 agichokia kiuria giki mukaririgite wa kamiti yogima Dr. James Nyikal augite gutendururu kinyemwe ya athuriri murandi jojo kiri budget ya 2026-2027 kiuria kiria kirio nande ni kethira murandi jojo gakinyanira kana mubango jwa thirikari nene ni jujuriku. Anthony Kathenya niwe uri na riboti iji. Mwekaririe twa kamiti ogima bwa mwiri ya bunge nene liu na idhuro tembela kamiti ya kigine ya bunge nene atekiri mwaka ujo turwa kigine wa mwaka 2026 na 2027 guteke gina gitenge kia waki no thonde kibwa thibitari ya Meru level 5 kienda itithwa nkathi mpaka level 6. It didn't even appear in our list as one of the level 6 facilities. Bubu bwejete nyume ya mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi kwenda kumenya kuma kiri mwekaririe twa kamiti ino kethiro kiri mwaka ujo turwa kigina kwina mbesa itengeto kuthikire thibitari ino nyume ya mubango wa gwitithwa nkathi kwa thibitari ino kurugurwa ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki. I have asked this question because we were there with His Excellency the Deputy President to do the groundbreaking for the addition of infrastructures within that hospital, within the Meru level 5 hospital, because there is that process of uplifting that hospital to level 6, which is ongoing currently, and there is those projects which are ongoing there currently being undertaken by the KDF people. That's why I wanted to know in this current budget 2026-2027, how much from the ministry has been allocated to this hospital. Aidha mwekaririe twa kamiti ya bunge nene ogima bwa mwiri akirene uritotongere na tongore ba county ya Meru gutigira mubango jo gwitithwa nkathi kwa thibitari ya Meru level 5 mpaka level 6 no kwingwa na mpwe kenda thibitari ino na kigena kiri budget ya mpongeri kana supplementary budget. Fast track that process so that at least in the supplementary are we still be going there? Shall we still be around by the supplementary? We can then factor in as level 6. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Akari wodine ya Kitheti Gania West ni bathithitie maandamano jathiri iguru ria waki bwa dam murone jwa Nto Club akimeneria mubunge wao Ndagitari John Mutunga bakiuga atare akari kanyaga kwezana maoni jao gukonia murandi jo bakiuga unto au jubangiri ni gukunini muno. John Thiga niwe uri na nteto na njire nkinyaniru. Muthenya we muthakari na aturi bakuma ntura ya karia wondi ya Kithiga ciko bunge ya Tigania West ibaruthite maandamano mathirikire bakuwi murandi wa damu wa kwantere cia Ntokiro mbari wa ino cia karie ura baumbite kwa bakimeneire no ntu baitumi mwanya bira banenkanirite ndoro mwa leaders ba community duare aturi ibu kona community yonthe karie turite
kiuri kimoto kuria toy community toy kwa mheshimiwa Mutunga kuenda mwabwa na kuenja ndene aranto kilo lakini toko bwethia investigation yeto otendra mwe ko bwethwara nini tegie ko bwethwa rweta ngiwa bombere kinya ndamu itomba go bwa point 25 bono rongo bomwe ero irweto point irati tiriara cha public land idato tweet lakini nonto bakwethira kariete nanto ibwonto batweta public participation ikira bakuwa botoka bakubingana na mirandi yothi na mbere ndikira bakwenda na aturi bomba kuwa bakiurwa maoni nonto wanokia mbiro batorwa maoni no akabonire anto bayana viti bakithima bero indamwe wakwa batu tutinandwa ira yombikia gwithire kirawa kana muntu eta uanto bakarindro bainio batu tutinandwa na muntu kinyoreko toruwa ne ailo nonto te public participation ne bwetheru anto bakarie toya na maoni yeto ararwero kaikiro tenyo rwero te bwethuro ko bwethua anto bamwage banyoroe batu tutua totena roe ntuko era Mutunga beyere ao he na mirai dia to uwa batu barabara ekwenjwa inya tore gundi na to na bakolokete batu to tamenya inda mwe kwenjwa tore era kwelewa batu ka to kuiwa thai tokiwa to mangare ikolokete to kwa ande MCA ako bwethia barabara ero mbari to tore anto bakarie atugwera mwashimwa Mutunga lonto areyaga aria muchamanio yo anto bakai bara bate bantora ato kuwa ato bantora ware bare na ato bantora ndo bare Mutunga leye aria na atori ba aigo bakwenda amano gutukiaraniria na obisi ya mubunga wa shikobunga tigana West ukurukira murungamiri wa kina CDF ntere ino no Ezron Mageria ari ugandamani baba kuruthira maandamano munde baetongorere tumanto maombo bongo na kinyamanto masiasa bakiwa murandi uyo kiambirie kinyaturi bauritwe maoni na bomba kuwa bakinenkanira rutha rothi na mbere na wakwa Mheshimiwa Mutunga na etrea acho ambete cha kubwithia dam antugwita anturungu na mbechiri chionekera kulukira ministry na tutuma toeta tobwithia public participation toetre antu na twakaranthi nabo na barita maoni yao in fact toetre ora site ya dam ikubwithwa kwi concerns bare acho na itiere addressed ntukweu na ba mheshimiwa rutha rokuendelea kubwithia mubango yungi baro inyana ambire kwithira kiandikwa kuma konema ya witikiria antwara kumba kubwithwa dam lakini oni kwenda ubera onto bumwe tiania iteme hawa wako na demonstrations kiri potera ndo cha wero kuma nteri cha kariga chiko bunge tigana West mbeta wa John Ndhiga narwa twethirite tugikuria thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kuinika maguriza maguta na ngetegera kiri maoni jaku jara wethiritwo gitutumira gukurukira mutandao zetu wa Facebook. Roni Mtesh ariuga yes because without demonstration in Kenya the government will not save Kenyans. Adamson Mureki ariuga no, they are ready for any hell any soon. Yes, that is of a must and not a request. Ojo ni Paulson J John nawe testimony akauga ni kabruku mamaowa langu ni hii serikali ya Ruto haina huruma na mwananchi. Maandamano haiwezi fanya kitu cha muhimu ni kumuomba Mungu, hayo mengine tungoje one time. With Gitonga Munene na Pawaso ita namba na kwithorokeraniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria endekagitenega kaga twethere tukinogoka anini tugichokera tukabumenyithia uge bwa kiama kia DCP ntuko ya Narua. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation.
bati nontwire bwao ija motejo tena meri ende anto bati nanteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande meri eri kankroki moroto jwara mekinyankroki Wero TV negociaro kairi nakiri gociaro goko kwena tojo mwanya toto dongi to wiki kithurano kijite na kinya nyuma ya kithurano Phineas Imana tukori barabari utongeria ne biro birito kumasiya sene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kiangatonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ko kaithangike mono oje nwe muthonji omwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugeteka okanlo weekendi aga kuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongika matha na kiume gya kwa gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji aga kuingira kithiururi siasa cia Sunday itechunki ore chumirete nangerano cha migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikamberia ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije tinte twake eje inkoro ya Kiremara ichwa Habari ni wana Mombasa bararia na mugambo jumwe jantigiri na gwitikanirya kuma mboa bate kumenya kura betite na gitumi gikinene ni kurega kugwatwo kombo ni urabetaga nguntune gatuwatanire nkuonerie itambia kwa itambia biashara ya Meru barutakanaga mujini wa Mombasa ikandu kumaga ta locomotive driver kana kuthia ngale monki ni mbethara ndikara ni urorunga mirite manta transport yonde ya Mera kuma Meru mwanka ya kilela anto beto wa Mombasa nyuma ya miaka kathomba nyumene Mumeru nonekanite gucoka kaumo kawe na gwitana mbere gukarabwega guntu guku ende ari na mathina nkabo otajaraja muritire mboa na gitumi kirembi kwa uranya ichidoka bona tendi ukite muno tabure nto wingi bikutoka nto ambura la sesi yetu turera account ya Mombasa ile oro sana oyera yiga sana lakini mostly yiga ya county on licenses hiyo sana watu pitia sana sio kone nero kwa kwa ringi sana watania na mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano Jumapili ya tariki mugwanja mweri wa June agikuretera rugonoro mwanya Mumeru wa mboa ajendene ya Weru TV rumuri rwa Ameru Muchama niyo kayothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa ichiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachago na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes.
Enjoy digital life. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Destination Hungary. Europe's greatest stage awaits. It's a game that really does underline the word champions. Parisian perfection. Two giants remain as the eyes of the world turn to Budapest. Oh, incredible! Don't miss a moment with club football's biggest prize on the line. Oh, wow! Have you ever seen football on this level? Catch all the action on DSTV Access and GoTV Plus. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Mwandiki munene Kirirwa Ng'irwa Iwanda Kilemi Kiburi noretie Ameru kwigika Rais Ruto kenda jokia kibindi kingi kya miaka 5 augite thirikari ya Ruto neritite ngugi nene kauntini ya Ameru na Ameru bati kwangaratanwa ne siasa na kurirwa ni uchore bwao gatigati kao na Rais Ruto arete miarezi kagita karia kuthingatene na PS Omanto Jege Nthiguru Chiome niwe Roslyn Njogu Kale Mutembe na Nteto Nkuruki. Ethiretwe ntuko ya mwanya kathitune ka Mumeru atongoria na andiki banene bandu angiche thirikari agicemania na maabitha borungamiri cukuru ya Meru Polytechnic ario masibu kuma Ntere mwanya kauntini ya Meru kwariria wetina mbere kenda gukiria Meru munoge uchumi. We are happy today to meet the chiefs, to meet all the Ngao fraternity, so that we speak in one voice and we be able to be understood.
on all the things that we are doing on the ground. Gitumi kinene kia mucemanio ũũ kĩthiritwo kĩrĩ kwarĩria mirandi ya wĩti na mbere ĩrĩa ĩthiĩte na mbere maturene na ĩrĩa bangĩri kaunti ya Meru kuma kĩrĩ thirikari nene. The government of William Samoei Ruto has been keen to support the development agenda of the people of Meru, the aspiration of people of Meru, and we need to make sure that the people know what is being done, what has been done, what is being done, and what the government is planning to do as we go to the future. And this meeting was about, as my colleague Pierre said, kutekeleza. It was about kueleza na kutekeleza. Tuena ntumwa iria tukwenda ikinya mashinani mbere ma kwina project nyingi sana iria ciambiritwe ni President William Ruto na thirikari yetu ya Kenya Kwanza, na project hiyo ndi kuendelea kona yonthe cia county iji, na therefore nitukwenda kuigua feedback kuma kiri barabethera be mashinani ura project hiyo cienderete pronge status yacio nikenda tumba kumikishwa project hiyo kuthiru haraka sana na tuigwe inye ingire kwendeka ithithwa mashinani. Tukuona progress report indongi kwina cio cienderete ire nyingi boega mono 1 or 2 ikwenda kutegerwa kenda contractors barakisha ngugiu, and that is why we are here na PSs pakwereza ntu betu boega mirandi ya thirikari na opportunities rede kithirikari nikenda ntu betu bakethira bena information pakomba kuona benefits na opportunities cia thirikari oja kenyengi uria kuona akiri mirandi ire yumbite kwarirwa mucemanio ne ũũ ni amwe na waki wa barabara, wagi wa ngugi, mubango wa Social Health Authority SHA, utungata wa ugima wa mwiri, urimi, bagitariria ugaruruku uria uthiĩte na mbere nthigurune. We've had an opportunity to speak about roads, employment, SHA, healthcare, coffee, milk, and various reforms sweeping across the entire country, and specifically to speak about what that development agenda means for the people of Meru and for this region. Muthiaba ugite ni bakwirigira kugwatanira inya nkuruki na maabitha borungamiri na inya Kenya maturene. We look forward to deeper engagement with Ngao, but also with the people of Kenya at the mashinani level, just speaking about what has been done and listening to them and taking their questions. Nkiripotera Nteto Chaweru kuma kaunti ya Meru, rieto riakwa ni Caleb wa Mutembei. Mubangania wa kiama kia DCP Meru niwe Patrick Mwirigi ni areganite na miario ya ngavana Mutuma ati DCP itina Meru no rite Mutuma kumenya uria agatungatira arite ngugi bawe baria kuga batenganiri ni onto bwa kurumira kiama kia DCP nawe akiaria kirigikaro kia mwanya na andiki bante to mutongeria wa kiama giki Rigathi Gachagua ni atumirite mugaruruku kiri kiama giki na kinya gutariria mwerekera zwa kiama onde bakwithuranira ni onto bwa ithurano bya 2027. Muthuri Muriuki ni agutariria nyuma ngavana Meru Reverend Isaac Mutuma kwithwa kirotera kiama kia DCP na kuagikuo na Patrick urane mwerekeria kiama giki nene kaunti ya Meru na mucokeretie na kumiro bubute uma ogwe are ori ukiaria ore ariwe mugutene ore nyamene ikiama kiri kugo ri mwanka wa mira kona binge bira biyokwa. Which party do you belong to, my friend? Before you speak, with all due respect, Reverend, kiama kia DCP, with all due respect, Reverend, ikyo kiama kia gitongeretie Meru County na Kenya yonthe kiri popularity ratings ito number 1 nandi. Nkuruki Patrick Mwirigi ethwa kirangavana Mutuma no mwanka itume kuromba kura no ndukagite kaka utegetekirio kia gutikanirwa ugo you are product of an impeachment. Please umara 2027 uchwe kura tarume bangi taekoro bangi umara uchwe kura ndogo tia gutigirwa ko menyere tutabia mbaye gutigairwa ugo this time utu wa gutigira mitheka na utigire mitheka ati utigira ko menyere tutabia mbaye gutigirwa ntumu mwigire ubukaniria njara yakuna mari munaenda gutita kugweri nyene na mene takeri orende ire ono rantu kumenyera na ko reverend ko tukuita nantu mantare reverend mene takeri ri uko goita nantu na tukumeona uko na kawitita ko kuthira nyawo kiriwa njara wara ukiriwa njara it is ndend yundi is actually ndend itukumia uko wate na MCS
kuya mbesha ni yaporo ile mbere ma isiandikwa nurses milioni magana jana ile pati kuandika nurses na hizi ndi teachers hiyo nuraire ito kwenda kuerwa na rire ito kumya projects ingiro tagisha kuya mbesha na ingiri thitwesha white elephant projects na kongena kumutongero kia maka DCP no katika shagwa na uletia rais wa Kenya Edwa Kibuta Ngugi Minister Okaria no Kipchumba Murkomen no ndebo ikiro Okaria bwawe na kinyambo Kenya bangi ogwatine. William Ruto, you must know, although you are president, your security is a concern to the people of Kenya, because it's important that you are properly guarded, you are safe and secure for the country to be politically stable. We don't want instability ahead of the elections. You must do the right thing. You must fire Murkomen and get somebody who is level-headed, somebody who knows what he's doing. You can pick somebody from your community if you only trust your community. But you can't have such a reckless and childish person to be in charge of the security of this country. Instead of thinking how he can guard the president, instead of thinking how he can guard our borders. As we speak in Mandera, the town has been taken over by foreign forces from Jubaland. Instead of Murkomen working on that, he is sponsoring goons in the Mount Kenya region to cause havoc, to create an impression that there is a crisis in the Mount Kenya region. Amla bubu dikatika shagwa Edwa Gitintia gedeke mwandiki munene na kunengera seneta Nyandarua no medhu ura ugite gwita na mbere no kethwa ari mwaria wa kiama kia DCP. The party has today brought Senator John Medhu of Nyandarua County as Secretary General Designate to start the handing over and taking over process from our Secretary General Hezron Obaga, who has been designated to become the Executive Director of the party, to be deputized by Breda Bajara from Busia County. But Senator John Medhu, for all practical purposes, is a member of DCP, and he will start acting from today as the Secretary General Designate and be the spokesman, the spokesperson of the DCP party on all matters starting today. Muthure Murioki, Waru TV, Mutiriro Kangangi. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni areganite na nguto ati thirikari ni bangite kuiya kura kiri ithurano biejete akiuga bagatumira ngugi iria baitete kugambia kari kubongera kanya ka utongeria kagite ni ukau nawe rais Ruto netithite na mbere njunga ya Wentere Chiambwa aria rugurite Mirandi Kathumba Neli Kithinji katumenyithie. Ni makarika jari ya siasa ntuko ya Narua. Mambo ya kusema ya kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Munini wa rais akionania kuariria kithurano kijite gia 2027 na ruroterero nge rais William Ruto ariroterero Mombasa nombete kwethero akiringira ndebe akiuga ati na kurita ngugi na nkorokia kibaromba kumugwata mbaru tukiamberia na miari ya munini wa rais nombete kwethero akimeneria barabugite ati kithurano gia 2027 igakojero na wamba na kinyankushanyo akiuga Bobo nebo kuaragania ndegoro. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba uchaguzi next year utakuwa wa huru na haki. There will be no interference with the election. It will be free and fair. We will respect the will of the people. We are Democrats. We are Democrats because we are a product of democracy. Akiuga bakaeja na kanya gake gakirirwanyiro ithurano na mianka kurita ngugi yao. If we did not have an IBC that was independent, we would not be in office today. And because we are Democrats, because we are products of democracy, we will do whatever it takes to make sure next year's election is free, fair, transparent, and the will of the people of Kenya will prevail.
Nawe Rais William Ruto kirendi unga yawe Ruterero Mombasa nethiritwo akiruguria mirandi Kathumba ni aria atongeria baruterero bamwikirite makuku muno kirite ito cia miunda iria ejene. Niliwaeleza watu wa pwani, poti ya Mombasa haiwezi kupelekwa kwingine. Ndio sababu operation ya port nilirejesha Mombasa siku yangu ya kwanza ofisini. Serikali imenunua mashamba katika jimbo la Pwani kuwafukuza mabwanyenye, wananchi wapate mashamba. Kiuria kinene kiri ni uma ati kithurano gia 2027 gikethirwa kiri kia weru na uma. Tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithenchi. Ati Mombasa mnasemaje? Uria wari rais wa banane we Uhuru Kenyatta ni amenerete thirikari akagita gaka akiuga Rais Ruto arirumira mantu jaria zatitethia nthiguru gukura aritie arinterecha Kiambu na aria gutirimanite na delegate bakiama kia Jubilee. Ni ndhuranirite ripoti iji. Uria wari Rais Uhuru Kenyatta akiaria kiri kigomano kia kiama kia Jubilee nterecha Kiambu na ugete kwena atongeria bagwetithia na mbere siasa cha kwathura Kenya. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Akiromba atongeria nandi kwendia sera ciao gutina rumena. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera. Na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini. Akiuga kethero akendeka gutethia guchwantaira cha thina cha Kenya akoneka. Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni wa Kenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Nawe munini wa mukaririgiti wa kiama kia Jubilee akiongera mukaririgiti wao ni abati kwewa gitio. Nimewaambia watu wengine mnaweza kufikiri ni uoga, lakini sisi tunasema rais akiwa ndio commander in chief wa defense forces wa nchi, kuna lugha mimi siwezi kutumia kwake, kwa sababu I respect the soldiers of our country and the men and women in uniform. Na hiyo heshima pia should be reciprocated. Si eti sasa the retired president amekuwa mtu tu wa kawaida, every madman, mtu mwingine akilewa kule ni rais anataja jina yake kila siku. Sasa rais wetu amekuwa ndio mpira wa kupiwa na watu wengine, hata unashangaa. Hatuwezi kabisa. Sisi kama viongozi na wanachama wa Jubilee, hayo hatuwezi kukubali. Maureen Kinya, Mteto Chaweru. Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Imewaletea nini?
wendia na uguri ureteri-ini Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Arimi baria baikagia eria Muthero Dairy ni betikaniritie guchwa milioni 280 kenda gukiria kairi dairy yao na kinya kuria marando jaria jabainyite nkingo. Akiaria kiri muchemanio jwa arimi baba baria bagutirimanite kuthikira ripoti ya kamiti, Mubunge wa Mara Kareke Mbioki ni abatarĩrĩte mitaratara ire batere kuthingatirwa ni kenda thirikari ibatwaria kuria marando jao. Martin Mugambi hari na nteto tariria. Enda matangi meria ma muthiro maomba kuriokua nyuma ya kugwa kwa mianka. Arimi barienda nkurukia milioni 280 kuria marando na nkinya kumiambiria kairi. We are asking the government of Kenya for 280 million Kenyan shillings. This money will be used in 3 clear streams working together. We're going to 82.89, lakini tunaomba serikali ya Kenya 280 million. Kamiti yo chonkoni itongoretwe iporunga ibariuga milioni 89 icikare amarando na inu chinge gutumika kwambiria kaire mbeca ira bakoromba kire thirikari nene kubanenkera wiva. Brookside ya rikoti ya mbere na kesi ya mwanga ya shinda Muthiro ya miria wetu 21 million na kuma uniro machenjegie rietwa from Muthiro to wega ri gwatwikire Brookside no ibagwatire beca igitetie mwanga 250 million da ino kere Muthiro ire ikwendekana ku Brookside inengerwe Karoni giki mubunge Kareke Mbioki augite kenda thirikari gutethia igukwendekana mathabu na nkinyo chonkoni burito kuonaniria kura mbeca ino ciathire na nkinya mathabu kugananwa. An independent audit report ili tujue kutoka kwa auditor, even if it means an independent auditor, the extent of these debts. Jue verified na hiyo report ya auditor tupate, so that we can be able to attach it to our report. You know, hii tumesikia ya Brookside, report iwe. Hiyo tumesikia ya Southern Star, hiyo. Ya suppliers ni huyu na huyu na huyu, iwe pale. Na kwa sababu this audit report requires finances. Mimi mwenyewe niko tayari kulipa, kukumulipia audit report ipato. Thianga augite ya mona kuonaniria Muthiro yarirwe machindano. Kamiti ira yakaririte Muthiro mwanka kuthirikira iri na biuria nkuthobia gucokia. Teto ire jio ndokona igwata igithenia Muthiro ni uongozi ambao ulikuja na utarairia possibilities cia guteithia murimi mekaria daga marairia focus ire na mbara ire jiarwagwa na kira kiuragite Muthiro na kiuraga projects na jia muthambi ni mbara ya anene. Kiripotera ndeto cia Wero kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi.